Umbhishobhi Dr Neshonge athula lesakhiwo kuwe kumphakathi wasembangweni uthi-ke bayathokota ukuthi balibandla le-Divine Healing Ministries bamukeleke kuyo lendzawo yasembangweni kungako batashiya lesakhiwo uma-ke sebaphuma-ke bayakhondela-ke kuyo-ke indzawo lapho khona-ke batawubeka lesinye-ke sakhiwo salelibandla le-Divine Healing Ministries kunyalo lelibandla likhondela-ke ngekhatsi-ke endlunkulu yasembangweni sikhulu sendzawo yasembangweni Mandla Mathebula uthi-ke bona-ke bangumango noma-ke umphakathi wasembangweni bayathokoda ngekuthi lelibandla le-Divine Healing Ministries liboneke kufanele ukuthi lithuthukise nawo-ke lo mphakathi-ke wasembangweni sikhulu siphinde saveta ukuthi ngokuba khona kwelibandla le-Divine Healing Ministries kule ndzawo sinenge sifo lesitawusitakala. Ngini kubonga nje kakhulu Bishop wami ukuthi-ke vele umuntu othuye ngomgcotsho kaNkulunkulu konke lo bekwentekela inkulumo tonke odvile wena uyatata wena ethi incingweni ifika tikhuluma ngalo kunyathela kwakho nje la emphakathi wasukuma konke kamadimoni ke vele ke nawo akhuthwa lwandle ukuthi uyaphila la asatha lapho wena sofike wena la i-divine seyangena la ingenile embangweni yiyo la. Ngisakhulu kulelo dumo lakho baba Bishop nekomiti yakho kaManzini headquarters yakho sababona nopastor sesinayela usethulele futhi. Umbhishobhi Dr Neshonge athula-ke inkulumo yakhe uvetile ukuthi lesakhiwo-ke nasesiphelele sitawubita-ke imali engetulu wa-250,000 emalangeni waveta ukuthi kuthe mathutane batabe baphuma-ke baya lapho khona-ke umphakathi ubakhombe khona ukuthi kungilapho-ke bangagoba khona-ke libandla labo noma kusona-ke sakhiwo selibandla le-Divine Healing Ministries International. Sitawuqeda la sakhe la nake sichaqe sakhiwo lesi sinikela kulo mphakathi wala. Ngitholile ke emaphepheni ukuthi ngihlakaniphe kakhulu mina ngisukele kaManzini ngiyowakha eGazi emphakathi. Angiyokwenda lokho mina ngithatha lento ngisebenze nemakhosi. Ngeke ngende ngingahloniphi. Funa mina ngibe sibonelo. Sihlalo-ke wemphakathi wasembangweni umnumzane Marandi Dlamini ubongele sona-ke sifo sasembangweni ngekuthi-ke lelibandla le-Divine Healing Ministries liboneke kufanele ukuthi licale-ke lithuthukise wona-ke lo mphakathi-ke wasembangweni waveta ukuthi lelibandla-ke le-Divine Healing Ministries limukelekile ukuthi lingachubeka likhondele ngekhansi-ke emphakathini kusengakakhiwa-ke sakhiwo-ke lesinye ngephandle lapho khona lelibandla le-Divine Healing Ministries likhonjwe khona-ke indzawo ukuthi libeke-ke sakhiwo sabo. Bishop Dr Nesh unye uthe angeke akhe umkhukhu ufuna kuthuthukisa lo mphakathi. Uma ke ubuka ke lokuthi na uqhamuka lapha buso sebushintshile. Nami ngenyelanga engaqhamuka lapha bebasafaka lamaphila nginte kubabeshifu la ngimvusela nje ke noko ngithi awubabe lapha nje phela bekukhunywa ukuthi kutaba nethende sebakhelani lokho nami ngaba ngilomunye wasuyangembulela ke wasuyangichazela umlomzana ukuthi cha Dlamini hayi ukuthi wakha isondo iDivine kodwa ibone ukuthi ayisalisithuthukisa. Umbhishobhi Dr Neshonge ubese-ke sawuthula kona-ke kudla netingubo kubo-ke bogogo nabomkhulu bebekade bakhona kuleya ndzawo lebachamuka-ke emabandleni-ke lehlukahlukene waphindze wathembisa ukuthi nefoundation yeBishop John Neshonge itawuvela kule ndzawo yasembangweni itawuletha lona-ke lisito endzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingary Carlos ngisembangweni enhlangano.